tunia hin general knowledge cha dingin North Korea a dan ki zui gimnei ta ta ho them khat na sewten North Korea hi vanuya gamzo si la adinga dan khawna pe na hi tia ke hejing a hi in adan ho la a abang chu agim nei thei dan ta san lel om na chang jong om ji ne hi vet sa na dingin North Korea hin election om nain a hin la agam mi pi in ama ho dei bang a hlen theina diu tha anei puwin alam pi chom ding anei di puwin hi aji chu agam mi pi khun mi khat bo vot api thei wa hin iti hama hi chu azui lo wa hi le seitam lowa song kullu chat ding hi jing wa hi agama khun TV channel jong khat se aumin a khel na ding lampi jong kit lo wa hi North Korea hi gam ki dang le ti zat ta hin agam sunga thil si na bol do ji a song kul na lut ding mai he puin na bol do lo na lunga na gel ji mai a jong song kul na lut thei hina lai hi 1945 kum chana chun Korean Peninsula sung pumpi hi Japan ten anavai hom ba kum som thumlanga sung lampi hi anapu wa hin vanoi galin ni na zo chun Korea chu ke ni e ki soin hop ni in ahung ki hom khen tain khatlam chu North Korea akisain khatlam chu South Korea akisain hi North Korea chu Soviet Union te thane na nuin anaumin South Korea wang chu United States thane na nuin anaumin hi 1948 komin Kim Il Sung kitipa chu agam lamkain ahin tung do tawen North Korea chu Democratic People's Republic of Korea ti in ahung ke tain ahin la agam sunga chun democracy kiti him aum point hi abanin 1950 komin North Korea le South Korea te ni ki ka in gal ahung ping do kinin hi chi chu Korean War ti in zong ki he na hi hi chi gal aki chai zo nung jinga jong chun aki ka ovin ki cham na le kinop to na le kha ima aki ji di point hi je hin tu ni chana hin agam te ni hi ki gal jing danin om jing na lain hi agam mi pi chunga athanei naw le athunei naw ha sa jing na dingin in sung thla khanin tu ni chana hin North Korea hi awai hom jing na layun ama sapenin Kim Il Sung a hi in abanin Kim Jong Il a hi kinin abanin Kim Jong Un a hi kinin hi hi che agam vai pu ho zo si hin zui ding dan khauta ta asimun achi piun agam mi pi ho chunga thunei le vai hom son dingin mi tampi akisim do kinin am ho chun agam mi pi ho chu go na za chom mangin akicha saun South Korea a hi lo le hlumlam gam ho chon dan ho thlangaya aum na lo diwin abolun hi 2024 kumachun North Korea in agam sunga mit be evom ni sanuya ki beji sunglass ho khu manding ahin kha kinin kitchen na kina ki von theiding von ho jong aphal lawo ahin sa kinun metro station le zapi ki chu khom namun ho a music ima akilha khelin agam vai pu kimte in sungmi ho thu sein ho akilha ji in hi chi ho kilha pet khole koima apau pu di jong akiphal pun alan le diu jong akiphal pun hi South Korea drama ahi lo le Hollywood film kiti ho vet di jong akiphal point anave kha akimat do ahi le song kullu dingham ahi lo le labor ke mana tong dinga ki solding ham khat pen chang te ji hi cho hi gamdang ho chon dan ala lo wa agam mi ho kho foreign culture in influence abol na lo diwa anabol hi North Korea mi te khun e ho banga global internet access zong anei povin ama ho network ho agam North Korea sung se akimang thei bo hi china chung chuna chu hichi network se zong chu agam official son phatte ke cha monitor abol kirwa agam mi ho chun internet na ip avetwa ip asim vam ip asai vam ti ho chan ge a avet chilwa agam government phalna zawlawa gamdang ho kul abol diu jong ki phal lo hi agam sunga TV radio le newspaper zo si jong government in a controller private media kiti jong lo hi media ho chun agam government le agam lam kai kimte in sung sei phat na jing asu wa gamdang ho sei sit na jing asu ji wa hi adia amahon agal mi lin pen wa asimo USD de na thu aha sei le jing na hi chapang neu cha hi wa konin America le akizok pi gam ho muda a thiet jing ding khun akihilun agam government khun mi ho sam ki che ding dan ki san a controlun agam lam kai pa a tabang deu dan ho thiam khat bo ki phalai hi North Korea gam pam lama kuna la lu thei thil taphot cho ki khama jin to ka chen ki ti ho sam color nu ti ho a hi lo le
tulaya fashion a he atiwa von zat zat aki von ho jong khat cha ki phalo hi hi chi thupi nit lo zo si chu go na ki pia songkul chan thlung thei kit hin lai hi ne le cha alam ki sanin aki phalo hi laum kinin American culture amin chi ma jing hot dogs ki ti ho ne thei jong kho aki khain South Korean dish izat hampi jong North Korea sung pu lut na ni eding aki phalpon hi a khopi khara kona khopi khat china dingin permit angai khel khel kinin passport jeng jong government officials hobo adingin aki phalpin agam mi milham hon agam ada la thei po hi agam lei sin ho a hin in ho a hin thil ki zu na dukan ho le business ki bol na in zo si jong agam government a hin milham mi malin neilego akilam theilo agam government head pi na nuya aman thei bo hi North Korea hin holam khat po po zui de jong aki phal puin ho in ho om jing wangin amin mai maya vanoi mi head dinga so di mai maya ki koi bo hi mi khat to chun agam government de na thu asai kha a hi lo le agam vai hom te Kim dynasty de na thu asai kha a hi le hi chi mi pa ham mi nu ham pen se se chu hi lawa ama le ain sung mi te abon cha songkul lu jing dinga hiwin abang kum le akhang thum chan gya songkul tang thei din muna omna lai hi chuti hi ja chu chapang aping hlanai lo ho chan ge ge ya agam zu do ti chu traitor dana thewa hin hi chi ho ki bol lo na ji hi a hi le hi chi Kim in sung mi te vai hom na hi agam mi pi in a hin do dal na lo ding Kim in sung mi te vai hom na do dal na ahung do theilo na dinga abolo hi agam government spies ho jong mun tin gam tinin aumun agam mi ho gu thimin avel hi jingun hi North Korea gam kidan na pen khat chahi le agam lam kai ho le agam government do na lunggel na nei na bol do lo hi jong le na gel mai mai aum kha a khat tawin na sei do hi jong le go na sang ta na tu the hin la hi apin wa kona athi changeun ami pi ho hin hapta se in ama ho ki sei sit na session khat anei jingun hi cha hi agam lam kai pa cha na anei zo lo dan ho ki si na anei danun thu aphung jingun foreign gam chon dan hon alung ala a akisi dan khun asei jivin chon set ngai dam thum dan khun akilangun hi North Korea hin vot hla ding ki ti hi alo theilo khara hi in a hin la government in approve abol candidate chobo chu vote api thei kin hi agam election hi gamlam kai ki hlen na hi tapuin agam mi pi agam lam kai pa dinga ichana ki ta pang nawem ti vet hla na dan khanin apang do tan hi North Korea mi pi hin agam government ideological principle zat som chu achin pha te te angain hi chi chu phate mulawa na sei hla theilawa hi le nang chu agam zu do traitor dana na kisim ki ding a hi in sun le muntina TV sun ho jong chu government channel ho bo to kisu tu hi in na dei deya na khel thei jong hello na khela hi le dan di lawa ki vei ho to thakhat na hi ki ding hinalai hi North Korea hi cycle ho ki sanjong phate cha register ki bola na mandinga hi le license jong na nei ngai te te hi chu jong le ni si a mi hi min aki von jing von hola a gamdang logo le slogan na zo si jong ban aki bol kinin hi North Korea gam via gachi tourist hon jong ha sat na za chum chum atu jingun dan khau ta azuin achi awa na zo si wa tour guide ho banga aki hlon pi wa ave hli jing diu om jing jingin chu jong le amhon aphal naw mun ho bu se avet theiwa agam mi local ho ko ma jong free ta mo pau thei ki lo phal na be lim jong ki mo kap do thei ki lo hi North Korea mi ho hin mobile phone le computer so aki cho diu aki phal nain a hin la a data owang phata in check aki bol jingin iti hama foreign content niaw chakhet azaw kha a hi jong le go na in azui jinga hi North Korea hin class system de lo ta kha jong om kinin hi chi chu song bun akitin hi cha hi mi him khat hin kho chu a in sung mi a kona ti chu a family background a kun judge ki bol ji hi cha hin class thum aumin kur wavering le hostile akitin hi ama sapena core class kiti ho hi apu apa khanga kona North Korea gam vai hom te ana support jinga ama hodinga ana ding jing ho cha hiwin wavering class kiti ho hi agam mi milham mai ho a hi kinin hostile kiti ho hi haulama ki pejep
ahi lo le South Korea to ki zopna ananei mi ho ahiwin ama ho hi anem nung penin agelun to le thamjong aha asa cha cha bo opiun hi agam sunga lai tui chule gas ki ti hojong phate chan akive tu min North Korea mi zo si abon wa kumsom sung be sepai apan te te wangain kumsom la chagi akuna achung lam si kumsom be sepai apang te te wane hi North Korea gam vai hom anathi sata ho athi naw gel do na date anniversary ho kimanting le ame pi ho chu akap lo theilo ding a hi kinovin aka pi lo ho chu agam lam kai pa ngai lu lo a hi tia hela kinu hi in sun tina Kim Il Sung le Kim Jong Il lim aki koi chi diu angai kinin thimjil school chapang ho zo sin agam lam kai ho thu sei do apoi mo ho zo si amel chi te te diu angai kinin hi North Korea hin calendar jong aza chombe khat akimang kinin hichi chu Zuchi calendar akitin 1912 kum Kim Il Sung pin kuma kona cho hungki pando hi hiji a hin 2025 kumbang chu ama hoding in kum zakhat le somna thumbo anahin alain hi North Korea hi hitia gamdang to ki hetu be se lawa aum jing na alai ji hi aji tampi awmin hi hol a he thei kha cha hi le agam mi pi hi vanui gamdang ho zo se hindan chondan imama ho chamta a alhat dan ho ki het sa hen lang hi le agam sunga hin ki phinna hung ping do entin kim te in sung vai hom na hi hung ki chai ding a hi ti hi a het wa ki chaw a hi aji dang kit khat cha hi le North Korea nuclear program ji jong hi a hi kinin gamdanga kona sanction hung ho hi tan khading ham ti hi North Korea gam dan khauta ta ho hi hung ki khel de ham a hi lo le hung kho che ding ham sei thei wang hai poin agam sung thil dan imama jong het do a la do a ha sa ji in thil tha le adi jong aki he do wa thei ji pu nahi tu chana North Korea gam thugu tampi ke he do ho hi 1953 kum zowa North Korea akuna hungjam do mi ho akuna hung ke son a hi in satellite monitoring abol na wa konin jong I chan hampi phabe ana he do zo nahi tuna ding ni chan cho hin tin video hoi sa le like share and bolotin video kina ki mukit ding in abonun stay safe and stay blessed